ni umunyamurenge wo mu murara w'abasegege. mwumve urwego turimo twijyanamo twenyine, urwego turimo twishiraho, gutukwa n'imbwa, imbwa irya amase. Abanyamurenge barokotse intambara zo muri Kongo, indani muri bo ikintu bita ibitsina birimo biravuza ubuhuha. Munyumvire murebe, ubwo se karavuga izina ry'umuntu cyangwa karavuga abanyamurenge? Tubwizanye ukuri. Nkuru, uyu musaza amazina ye bamwita ngo ni Bidinegu, akaba atuye mu gihugu cya Kenya ahantu bita ngo ni Kayore. Uyu nguyu akaba ari umubyeyi w'abana 7 harimo n'umugore witwa Nyamwiza ufite YouTube channel yitwa ngo ni Amasimba TV show. Ugasanga hari umuntu aricaye karavugana n'iki kibura buryo, karakibwira ngo se ngo uyu mugabo ngo yitwa nde, ngo yitwa nde, ngo yitwa nde. Ubundi yakamumenye gute? Si umunyamurenge, tatuye Kenya. Mwebwe twebwe nitwe turi gufata umwanya wo kwitera, tukisebya, tukisuzuguza. Guys, nimba utibabarira wababariye sosiyete ukabyara. Hello vipi, yambu cyane bantu banje, nizere ko aho muri mumeze neza. Utameze neza nawe nizere yuko ejo ari heza, izuba rizaka bucya bucana ayandi. Iyi video nifashe nshaka gusaba abajene b'abanyamurenge, media nyamurenge, bana ba mama, mwokabyara mwe, mwaretse ibi bintu ko nta hato bigiye kutugeza. Ndi kubura hano mbihera, ariko ikintu mutazi, muri kwisebya mwenyine. Uri kujyaho ukagira ngo wenda ngusebeje umuntu runaka, usebeje papa runaka, kandi ntuzi byose wenda nawe abamo, cyangwa se mama wawe. Uri gutekereza ukishimira views ko wakwirakwije inkuru izi n'izi, ariko mu by'ukuri uri kwisebya, uri gusebya ubwoko, uri kuzana amacakubiri, uri gutuma ibintu bijya ku rwego rudakwiriye. Iyi media y'abantu batangiye gufungishanya, ndabarahiye nimudacika kuri iyi ngeso. Kwicishana biraza, kandi twicishanyije tuvukana, nta munyamurenge utavukana n'undi. Icyo ndizera ko hafi ya mwese mukizi, nta munyamurenge utavukana n'undi. Ni ukuvuga ngo njyewe mvukana na Nyamwiza avukana na King Nzamba avukana na Furaha avukana na Papa Legend avukana na Gaston. Uko ni ukuri kw'Imana, twese turavukana. Mugende mubikurikirane. Uwo mutavukana ni nyoko bukwe, ni sobukwe, ni umubyeyi. Birababaje kuvuga ngo ndaho ndanezerewe, ndishimye, ngo pasiteri runaka yakoze iki kibi, ndi kugiserebura nico ndi kuriraho. Uyu ni pasiteri w'abandi, nawe ufite pasiteri. Uyu ni se wa runaka, nawe ufite se iso.
ikintu kimbabaje, hari ikigabo ndaje nkibereke, nacyo gifite ubwenge hafi ya ntabwo, nako na buke ntabwo gifite, ngo ni Bosco. Sinshaka wenda ko namamaza ikiganiro yakoze, ariko ikintu gitangaje, ari kuvuga ngo uyu mugabo, akavuga izina, akavuga abana be, akavuga umurara, akavuga aho atuye. Uyu mugabo si umunyamurenge, uyu mugabo ntatuye muri Kenya, lazima bino byose ababihawe n'undi munyamurenge umwe muri twe. Umusibe ejo nakoranye ikiganiro na Furaha, ngikora nta muntu ushaka kubabaza, mucumvise neza nta muntu twashakaga kubabaza. Yavuze amagambo namubajije byabaye byashize, bikubitana n'aya makuru ari hanze atari na meza pe. Ikintu cyantangaje, ibi binyamakuru ibingibi bibiri hanze z'abanyamurenge barampamagara we, barampamagara kabisa. Ufite video, ufite iki n'iki, ufite ibi n'ibi. Guys, bikumarira iki? Bigufasha iki? Iyo content uri gukora ejo bazayigukoraho, bayikore kuri mwene wanyu. Aba bantu uri gufungisha ejo bazagufungisha. Ibi bintu kubera iki tutabikora ngo turebe ibindi bidufitiye agaciro? Nta n'isoni mufite, nta n'ubwenge mugira. Mu gihugu cy'u Rwanda bari kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, yakorewe abanyarwanda. Ibi ni ibintu tugomba gukurikirana, tukabiha agaciro, tukabyumva, tukaniga. Ibi byabaye hashize imyaka 32, twebwe biracyarimo biba ko biraba, ariko igihari ntidushaka byibura no kumva ubuhamya buri guca kuri za social media. Guys, ninde waturoze koko? Mwakabyara mwe, ninde waturoze? Hari ibinyamakuru birara byicaye, barara bicaye, bari kuvuga ibintu bidafite rimwe na kabiri, bari kuvuga amarido, bari kuvuga ibintu bitinjiza ikintu icyo ari cyo cyose. Mwashatse amakuru afatika, basi se mwaretse tukifatanya n'abandi mu cunamo, mwokabyaramo. Twakwize ibidufasha. Uraho wasaze, wasagatuye, kurashaka thumbnail ya Nyamwiza ijoro n'amanywa, kurashaka thumbnail ya Nyafura, kurashaka thumbnail ya Debut, kurashaka thumbnail y'Ineza. Kubera iki kutagiye kubivuga neza? Se ko najya mbona mutinda ku bindi bifite akamaro, ko mutatinze ku gitaramo ca Ben na Chance, ko ntarabona umuntu mwatinze ngo afite impano, ko ntarabona umuntu mwatinzeho ngo muramusapotinga. Uwo muntu uri kurwanya, uri kumutuka, wanezerewe, ngo reka bimubeho, wungutse iki? Niriwe ntekereza ikintu nakora, ntakibuze, ariko murabesha. Tugiye guhaguruka, ntabwo ibi tuzabyemera. Hari abantu twakoze content nziza, twashakaga kunezeza sosiyete, kunezeza abanyamurenge, kubakumbuza iwacu, kubihanganisha mu byo turimo.
mwebwe muraza murabyica byose, tugiye kubihagurukira. Mugiye kujya mubyuka buri munsi mwumve ngo iyi YouTube yasibwe, iyi yasibwe, iyi yasibwe. Mwokabyara urebe nk'iki kintu ngo ni cya Bosco kijyeho gitukane ngo narababwiye ngo abanyamurenge ngo Imana yarabakijije, ngo Imana irabakiza, ngo none ngo umugabo ngo amanitse ubusa bwe. Yabibwiwe nande? Ni bamwe muri twe. Yabibwiwe nande? Aramenya amazina y'abanyamurenge gute atari umunyamurenge? Nawe ni ikibura buryo ntiyunamanye n'abandi, sinzi nimba ari mu bapfobya jenoside. Umuntu sinzi ntaco arico, ariko uricaye nk'umuntu w'umunyamurenge kuramuha amakuru ngo uyu mugabo ngo wambaye ubusa bwe. Men, mwaretse tugahinduka, mwarekeye aho, mwaretse ibyavuzwe bikarangira, tukiga undi muco mwiza wo gufashanya, wo gusapotingana, wo kubakana, wo kwigishanya, wo kunezezanya. Turamarana ngo bitange iki? Turaryana ngo bitange iki? Umuntu arajya agahamagara ngo mani ngo mbwira ngo byagenze gute, ngo nabonye ngo ukora kino kiganiro. Ntabwo ngewe nakoze ikiganiro cyo kugira uwo mbabaza. Ndababwira ahubwo igitangaje, ibi ntabwo ari byo mushaka kumva. Ntabwo mushaka kumva Abdallah ari gutanga inama, ntabwo mushaka kumva King Nzamba ari kuvuga iciza, mushaka kumubona hari gutukana gusa. Abantu mureba zino media, nimba utaba kuri YouTube ariko ukakunda kureba media z'abanyamurenge, mwadufashije. Nimba urebye ukabona ikintu ni ikiroroge cashize hari ibintu bidafite rimwe na kabiri, uri umuntu w'umugabo, uri umukirisitu, uri umugore, kurareba tambuneri ngo umupuri ugahita wirukanka kureba no gusharinga. Namwe muri gufasha ibintu bidahari. Bibaye byiza rwose ngo batutse pasiteri, bakishima ngo yatutse pasiteri. Nimba ubibona gutyo, ureka kureba, kuramuteza imbere, umuntu kuramutiza umurindi. Nje natanga inama rwose, mu gihe tutarabona uburyo bwiza bwo kujya tubona ya YouTube ifite amafuti ngo duhite tuyikuraho, gusa ndababwiza ukuri, hari groupe yahagurutse kuzajya gukora research zose zishoboka. Ntihazajya haza YouTube bene nk'izi ngizi tujye tuhita tuyikuraho. Ariko nawe ureba, nimba urebye ukabona umuntu karavuga amafuti, muveho niyo subscribe uyikureho. Kuko azimacu mukandira subscribe, azimacu mureba ugasharinga ngo noneho ngo mwabonye, kuramuteza imbere, kuramufasha mu bupfu bwe, kuramufasha mu bugoryi bwiwe. Kera abantu bajyaga bagapanga agatwiko, gapanga nkavuga ati reka nse nkuvugana nabi na King Nzamba, kamvugane nabi na Nyamwiza. Nta rwango rubirimo, harimo n'icubahiro, tugakora agatwiko abantu bakareba kandi bikazamuka. Ariko birimo polisi nawe kurapfa kubona gusa ngo runaka yiriwe muri polisi ukabura kanze, ngo urarebye wamara ngo ibintu ngo media ngo mirimo. Nimwe muba mutanga support. Kurohereza amafaranga ngo bafungishe umuntu bikumarira iki? Bigufasha iki koko? Basi mwaretse tukifatanya n'abandi mucunamo. Abenshi muri mwe mwavukiye mu Rwanda, abandi mwarahakuriye, mwarahigiye, ariko ntushobora gufata akanya ngo wibuke n'abandi, wibuke n'abana mwiganye, ufasha abana mwakuranye kwibuka.
uraho gusa ufite amakuru maremare ngo basohoye. Sinshaka kuvuga nabi, sinshaka no kwigira mwiza. Abantu benshi bahita bavuga ngo Abdallah yigize mwiza. Never. Ndi kubabwiza ukuri pe. Mubireke bino bintu. Mubireke. Muri gutuma amahanga dufata nabi. Muri gutuma abatatuzi batumenya nabi. Imirara bakamenye mu buryo bwiza. Muri gutuma imenyekana nabi. Guys, reka mbasabe kino kintu. Imbura umu content creator. Ihangane. Ndagusabye amafaranga nimba warayandikiwe uzayabona. Utanayabonye wayashakisha mu bundi buryo bwiza. Reka gushigikira amafuti. Sawa, nimba iki kibaye. Urahora bisubiramo ubishakaho iki. Urabiteraho comment ubishakaho iki. Tugera hano ho gutukwa na Bosco. Bosco w'ikivume utarimo ugerageza kwibuka nk'abandi banyarwanda. Umunyarwanda udashobora kwibuka, utarimo ureba ubuhamya abandi batanga. Uwo ni umuntu wicara ugashira amakuru. Ukamubwira ngo uyu mupasiteri ngo ni pasiteri w'iri kanisa, ngo uyu mupasiteri ngo yitwa runaka, ngo afite abana bangahe, ngo afite abuzukuru bangahe. Mwumve urwego turimo twijyanamo twenyine. Urwego turimo twishiraho. Gutukwa n'imbwa iry'amase. Ko turi aba content creators. Munyumvire, murebe. Ubwo se karavuga izina ry'umuntu cyangwa karavuga abanyamurenge? Tubwizanye ukuri. Ugasanga hari umuntu aricaye karavugana n'iki kibura buryo. Karakibwira ngo se ngo uyu mugabo ngo yitwa nde. Ubundi yakamumenye gute? Si umunyamurenge, tatuye Kenya, twebwe. Nitwe turi gufata umwanya wo kwitera, tukisebya, tukisuzuguza. Guys, nimba utibabarira, wababariye sosiyete ukabyara. Mwisubireho kabisa, mwisubireho. Soreje hano ariko mwisubire mwokabyaramo. Ariko kandi bitabaye nibyo, I swear ndababwiza ukuri. Hari channel zigiye guhungukamo zireba. Imwe ku yindi. Uvuga amateshwa, utesha abantu agaciro, channel yawe ntibamenye inyuze. Ndabibabwiye kandi murabizi ko utuntu twinshi ntubarusha. Sinanjye njyenyine ndi kumwe n'abandi. Abakoze YouTube kubw'intego bakaba turimo twicirwa izina n'imbobo z'ejo bundi. Turaje tubereke yuko hejuru y'umugabo habundi. Abanyamurenge barokotse intambara zo muri Kongo. Indani muri bo ikintu bita ibitsina birimo biravuza ubuhuha. Mwigire hino hano hantu mbagire mbatemo inkuru, gusa biteye agahinda kubona ubwoko bwarokotse aho kugira ngo baramye Imana n'umutima wabo wose, mwebwe ubwanyu mumaze kurengwa. Hagati aho rero Bosco, sinasoza hakugeneye ubutumwa. Uri ikivume, urabizi waravumwe. Urabizi neza ko uri umunyarwanda wahunze igihugu. Rero abanyamurenge barambike hasi, urebe ibindi, urebe ibikureba, ubacikeho. Iby'intambara zabo ntizikureba, ibyo gusenga Imana ntibikureba.
bro, cira birarura, uzakine n'ibyawe nibyo mungana. Aho bro, nako nta nubwo uri bro, uri ikigoryi, uri ikironazi, uri igicucu. Mu kanwa kawe kuramo abanyamurenge, nimba ushaka kurama, nimba ufite ubwenge. Stupid.